الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga rabbiin nagaya wal nu qunnamsiisee tokko tokko keessaniif rabbii yaadaa muraada keessan rabbi isiniif haa guutu. Haajaa teessan tafacaate rabbi walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin maatii teessanii waliin rabbiin isiniif haa kennu. Ambaasaaddara diina islaamaa rabbi isin haa godhu. Rizqii isaa bal'oo halaal rabbiin isinitti haa cabsu. Yoo rizqiin teessan ol jiraatte rabbi isiniif haa buusu. Yoo dachii keessa jiraatte rabbiin isiniif haa baasu. Yoo fagoo jiraatte rabbi isiniif haa dhiyeessu. Yoo isiniif dhiyeesse rabbi isin haa nyaachisu. Yoo isin nyaachise gaarii turtuu keessa isiniif haa kaayu. Hamtuu cufaatuu rabbi isinirraa haa qabu. Dhukkuba qalbii, dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba ayiliitirraa rabbi isin haa baraaru. Dhukkuba sadeen kanarraa rabbiin nu cufaatu nu haa fayyisu. Obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin hidharraa isaan haa baasu. Warra hafillee rabbi isaan haa baasu. Biyya isaaniitti rabbi isaan haa deebisu. Maatii isaanii waliin rabbiin nagayaan isaan wal haa qunnamsiisu. Warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu. Warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan isiniif haa kennu. Heerumtee ta'e ilmoo hin qabaanne rabbiin ilmoo saalihaa haa kennuuf. Isinis dhalaatii dhungadhaatii akka hiriyoota keessanitti ergadha. Akkas jechaati obboleeyyan kiyya Jumaa dabare yoo yaadattan karaa rabbii yeroo deemnu qalbii teenya keessaa waan baasuu qabnu jennee yoo xiqqaate waa shan haasofne akkanumatti gaa boona baasuu qabna fadhinnaa lubbuu hawaa shahawaa akkana jennee haasofne arraan tana dhukkuba guddaa tokko hawaasa muslimaa akkaan kamii jiru dhukkuba sanirraa haasofna. Dhukkubni kun imaanni namaa laaffachuuni nama qaba. Dhukkubni kun imaanni namaa yoo laaffate dhukkuba nama qaba. Dhukkubni kun ammas obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkuba jibbinsarraa dhufu. Jibbinsa maaltu fida? Dallanuutu fida. Aaruutuutu fida. Aarri ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa sharrii waa hundaatu dallansuu keessa jirti. Dhukkubni kun dhukkuba maaliiti? Alhasad. Dhukkuba histiiti yookaan waanyoo jaanin yookaan namaa qudhuu dhabu isii tana jechuun amma dhukkuba guddaa ummata muslimaa keessa jiru obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkuba histii tanaan isiniin jaa nas'alullaha as-salaamata wal aafiya. Histii jechuun ulamaa'iin rahmatullahi alayhim rahmatan waasi'a yeroo ibsan maal jaanii ibsan qananii rabbiin obboleessa keetiif kanne qananiin san isarraa deemtee akka gama kee dhuftu yoo feete ati haasidaa siin jaan wal iyaadu billah. Allahan jalla jalaalu obboleessa kee ka muslimaatiif qananii takka kanneefi ammas tafsirri biraa qananiin san ati akka isarraa deemtu yoo feete hojiidhaanis akka isarraa deemtu yoo hojjette isiin tun histiidha. Imaamul Maawardiin ammoo rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a shiddatul asaa heddummina gaddinsaati je namni tokko khayraata fi caalmaya nama qabu tokko irratti gaddinsa guddaa inni garsiisu jechuun histiidha jechuudha. Nuun jaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma muslima nama rabbiin rahmata godheef malee jalla jalaalu rabbi namni histiin keessa hin jiraanne ni xiqqaatti obboleeyyan kiyya. Diliin dura samii keessatti hojjetamte dilii histiiti. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabi aadamiin alayhi salaam shayxaanaan jechuu kiyya nabi aadamiin alayhi salaam sujuudii fi je'eetiti isa ajaje garuu iblis wayi sujuudee fi lakkii je'een nama biyyeerraa uumteef akkamittiin sujuudaa je'eetiti san lakkisee nu cufaatu akka beenu darbamaa ta'e. Diliin dura dachii keessatti hojjetamtes histiidha. Namni haasidni akka nama ajjeesu ni beeytanii ilmaan nabi aadam alayhi salaam obboleessa tokko hin ajjeesne maaliif ajjeesen? Sababaa waanyooti akka nama ajjeestu tasigootu hogguutuu yaada gadda
cinqii rakkoo keessa akka jiraattu hongoo keessa akka jiraattu dhukkuba nama qabu dhukkuba nama godhuun isinin jaa wal iyaadu billah allaamatu ibnul qayyim tayyaba allahu tharaa tafsiira isaa keessatti suuratul falaq wa min sharri haasidin idhaa hasad allahan jalla jalaaluhu rasuula keenyaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sharrii cufarraahu wanni if tiksitu ruqiyaa suuraa itti if goonuu barsuulantum wa min sharri jayii jeeni bar hamtu nama hassaduuti irraayis siinin tikfamaa yeroo inni nama hassade keessatti hiji akkana jayiiti anaan tikfamii je wanni rasuulan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'amtes isaan qofaanii miti salawaatullaahi wa salaamu alayhi nu cufaanii allaamatu ibnul qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a maal jeeni beetanii yeroo namni tokko nama hassadu akka nama shugguxii qabatee dhaabbatuutii je jaalowwan kiyya islaamaa yeroo shugguxii san dhawu yoo silaallatee sirra dhaye suma dhoyti bar abbaan waanyoo sanis yeroo isin hassade yeruma san ifirratti agartanii wal iyaadu billaaji wa rabbil ka'aba nammeeqa da'awaa ko godhu sababaa histitti nama da'awarraa hafeetu jira duraan jaalowwan kiyya arjaa ture sababaa histitti arjummaa kadhiise jira duwaan qiyaamul layli dhaabbachuu ture sababaa histitti nama dhiiseetutu jira histiin dhukkuba fokkotaa akkaan nu miidhu jiru dhukkuba kami dhukkuba histiiti ulamaa'in rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maal jaan alhasad histiin qaama keessatti dhukkuba ammas diina namaati namarraa balleessiti alhasad hasratun fi nafs histiin yookaa waanyoon hasratun fi nafs lubbuu keessatti sheenaadha wasuqumun fil jasad ammas qaama keessatti dhukkuba alhasad namni histii qabu wal iyaadu billah taa'umsa keessa jibbinsaa fi xiqqeenya malee hin agaru ammas hawaasa keessatti namni isa jaalatu hin jiru histiin namni qabu malaayikarraa jibbinsaa fi abaarsa harkataa nun jaan namni haasidni nama bololaadha namni haasidni nama qorqodaadha haqa isarra jiru nama hin kannine yoo namni waa isiniif kannes isiniif hin gammadu namni haasidni nama zaalimaa nama miidhu haasidni wal iyaadu billah qadara rabbii nama jaalatu miti allahan jalla jalaalu yeroo waa takka namaa kannu yeroo gari badhaas yeroo gari ammoo mokkoraafii sii kanna amma nama gaarii tokkoof rabbiin jalla jalaalu rabbi waan takka yeroo kannuuf akkunumatti kannaaf seetanii abalusan haqa godhataa ni beekaa fi subhaana maqaan isaa tokko alhakiimi bar jalla jalaalu saniifi kanneef malee akkunumatti ka kanneef seetanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa garuu histii tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam garaa bareedduu takkaani dubbatan والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين وان ينتن واهنتان يجي يوكانوا وان أرغا والحسد ولما كيست مليجان كدرا جالو وانكي كإسلام رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الله جل جلاله غرباتك كافي هوريكن gurbaan kun horiitan haqa keessatti kabaasu fira isaa itti maxxanfata harmallaa fi dhaabbata nama miskiinatti gargaara masgiida itti jaara madarsaa itti jaara haqatti malee hin baasu zakaa rabbiitis ka beekuu jechu gurbaan lammadaa ammoo warajulin aataahu allahu alhikmata fayaqdii biha wa yuallimuha gurbaa takkaaf allahan jalla jalaalu beekumsa raggaasifamaa ta'e ka isaaf kanne gurbaan kun beekumsa san barsiisa ammallee beekumsa saniini murtii godha yoo haalattii lamaan tana keessatti taate malee histiin isiniif hin hayyamamtuu nun jaan silaa anis mallaqa badhe akkuma isaa kanattiin fira kiyya maxxanfadha akkuma isaa kanattiin masgiida jaara akkuma isaatiin harmallaa fi miskiinatti gargaara silaa anis beekumsa qabaadhe akkuma isaatittiin tafsiira qaraayisa akkuma isaatittiin da'awaa godha yoo akkana jettanii gaabbitanii ورب الكعبة الله جل جلاله أكما غربا سنتي اسنف قلميسا نمني مؤمنا
waan obboleessi ka isaa mu'minaa qabu ni gaabba yookaan ni hawwa malee akka isarraa deemtee gama isaa dhuftu hin fadhu. Munaafiqni ammoo wal iyaadu billah isarraa fuudhiiti yaa rabbi anaaf kannii ja'a. Garaagarummaan nama mu'minaatii fi munaafiqaa tana mu'minni waan obboleessi isaa qabu yeroo agare barakaa kadhataaf yaa rabbi barakaa keessa kaayiif beekumsa isaaf kannite kana keessatti anaafis yaa rabbi beekumsa naa kannii ja'a. Yoo horii ta'es akkas. Munaafiqni ammoo wal iyaadu billah isarraa fuudhiiti yaa rabbi anaaf naa kannii ja'a. Yoo ammata waliin jenne anis silaa beekumsa qabaadhe akkuma isaatittiin tafsiira qaraa'is akkuma isaatittiin da'awaa itti godhu akkuma isaatittiin ijoollee tiyya naamusaan itti guddisu yoo tana hawwii tana taate imaamul qurxubiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a akka aayata rabbiitii innaa waajee jechitun akkana yoo jettan wafii dhaalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun hin jenne waa'ee jannataa haasaweeti bar rabbiin jalla jalaalu rabbi warri wal dorgomuu fadhe wal haa dorgomuu tuni innaawa hawwii qofa oduun ta'in khayri irratti wal dorgomuu ja'amtii nun ja'an jaalowwan kee islaama mu'minni waan obboleessi isaa qabu ni gaabba yookaan ni hawwa malee isarraa fuudhiiti anaaf kannii numa hin jenne. Ammas jaalowwan kee islaama histiin sifaa yahudaati ni beetanii haasidoonni yahudaa namni histii waanyuu qabus sifaa isaanii qaba. Allahan jalla jalaalu quraana keessatti maal nun jedhe wadda kathiirun min ahli ilkitaabi law yarudduunakum irra hedduun warri kitaaba yahudaatii fi nasaaraa ni jaalatanii ni fadhanii jeebar eeguma isin mu'mina taatan akka isin kafartan fadhanii maaliif jennaan histii lubboowwan isaaniitirraa argamteefi eeguma isin mu'mina taatan isinis akka isaanitti maa hin kafrine san isiniif jaalatanii bakka biraa keessatti waqaala jalla thanaa'u alladhiina aataynaahumul kitaaba ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaa'ahum je isaanowwan warri kitaaba kanineef nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'rifuunahu isa kana ni beekanii je sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akka tokkoon isaa ilmaan isaanii beekanitti beekanii. Aalimtichi yahudii yooni dogoggore malee imaam abi yusuf abdillahi ibni salaam alayhi min allahi ridwaan maal jee gaafa tokko ni beetanii obboleeyyan kiyya islaama ani nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilma kiyya daran isaan beekaa je maaliif jennaan nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inni ergamaa ta'uu kanaa hime mootii moototaatii jee jalla jalaalu jaartiin tiyya ammoo nama biraa walii wal qunnamtee ilmoo deessee fiddee mucaan kun mucaa keetii naan jechuu maltii. Garuu rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallu ala nabi jum'ataati isii tanan dhiisina ilma kiyya daran rasuulaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beekaa maal sa'uu turte yahudaan wal iyaadu billah ergamaa tokkootu ergama sifaa isaa cofaatu ni beekan inni ergamaan dhufu kun ammoo yahudirraa dhufaa malee araba ja'anii hin beekan sifaa isaan kitaaba isaanii tawraat keessatti ibse buluukidaan jechu achi keessatti ibse yeroo sifaa isaa cufaa garan beekan waan araba ta'eef jecha jaalowwan kee islaamaa itti kafranii wal iyaadu billah. Histiin sifaa yahudiiti tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الحافظ ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في الصحيح بسند حسن رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين يهودان وإسن هنوان ينجيبر وإسن hin hasadne waa tokko irratti waa isinii hin hasadne akka salaamtarrattii fi aaminiiti irratti waanuma takkattuu isin hin waanyineeji. Yahudaan maalitti hin waanyiti ni beetanii obboleeyyan kiyya namni muslimaa ammaan tana yeroo wal agar assalaamu alaykum waliin hin jennu sadarkaa isii ni beeyti jannata yoo seenuu feete oggumeeqa walittiin odeessine jidduu keessan salaamtaa facaasaa rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi nuun hin jenne
ammas wanni isin itti wanyitu yookaa salaamtaa tana yookaa salaamtaan tatahiyyaa keessaati jaalowwan kee islaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jennu jechu fi ammas wanni isaan isin hasadan amiin yeroo jettanii yeroo amman tana imaamtichi keenya salaata sadi guyyaa jum'ata ammoo salaata afur jumaa maghriba ishaa'i fi salaata subiitiga sagalee teenya ol fuunee qaraan akkam غير المغضوب عليهم ولا الضالين يروجي إننيس آمين جي نتيس رهني وجه آمين جنو صدركا آميني مسعب قدسي كيس جرتي أجلكم الله تعران تنا جولت تك أوف جنة نتديس نناغري الردورة إسني همتين جرا صدركا إسي آميني نتجنو في ملايكان السمي كيس أجد يوكانو ورا أسرفيتو تجاجان أتي على كل حال حديثني متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه يرو آمينين تينيا في تملائكا والقطمت غفر له ما تقدم من ذنبي دلين تيتا أمت تدلين تيتا دبر تشوفاتو سيف عرارم تيجي دلين تينيا شوفاتو رب النفاديسو صفا يهوديتي سنين جنة هستين والإياذ بالله صفا يهوديتي يو هستين تنرفته حواسا سنكيس خير ننجرتون سنينجا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لبو تيسن فقيساجي مال الرا سيت الرا فقيساني أبلو أكنان سان أبلو أكسين سان إيسي أبليسو جلا ديتر فإن الظن سيتين أكذب الحديث إرغد أكجباتي ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولهم بساسنا أمس أي بي أوفي ولي قطنيهم باسنا ولا تدابروا دودا ولتنقلنا يوكا ولي أودني دودا ولتنقلنا ولا تباغضوا ولهم جبنا ما أنا لمدا يوكا وان والإسن جب سيسو هن حجتنا ولا تنافسوا أمس الدنيا تنكيزتي والهن درغمنا ننجا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكا إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري رحمة الله عليه رحمة واسعة نمني تقويو الدنيا دان اسن چالي إيسا فيجي اسن آخران چالاني وقومي كتفسيرا برباجز الدنيا في اندلغتنا اسن انججو تنجروان ولا تباغضوا أما اللي والانجبنا وأول اسن جب سيسون هجتنا ولا تحاسدوا بكتنا دبين وله وانينا وله حسدنا وكونوا عباد الله إخوانا تها قبرن الله أبليين تهاجي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين نسننجا حديث تكتشا تنقفت جالوان كي إسلاما يوه الجنة والله مكا ربي تنين إسنيكا قدمنا إساء كيستي آخرا درا الدنيا تنكيستي غمچو دمنا أرتنا تطلبمي ولا تحاسدوا ولهم وانينا شيكة كجلت درسوت تكاتو قرأ درسوت سنكيسا توكو يو بيكمي حواسني إسا كيبالي برطوني كان چوفني نوتو إسا حسدن دلقا قرأني مسلموني أمانتن دلقا مالي بيكمي أعزك الله في أماس رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم أما إسن چوفاتو خيري كيسا جرتن حما ولين حسدنت قويا هستين رفت خيرين هنجرت أنا متكجي صلوا على النبي أما سقطك اسمع والحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير بسند جوده العلامة الألباني في السلسلة رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث ضميرة بن ثعلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا المنما خيري صاحب الرا واهن دمني المنما خيري صاحب الرا واهن دمني ما لم يتحاسدوا هم إسان ولين وانينت وان إسان ولين وانينن خيري كيس جرتن إسن شوفاتو جولي دردواتي مي إيه نجدتا اليوم يوم الخميس البسنا نور القميس يا جم الجامي أنشي كده يتنو يراكشو ودزيني حبيبي حبيبي سلام نو peace no peace gicce marre pa angol gotan nagaya kaise jirto boliso akkana walin jattamo kam nagaya peace no histin dufnan ammo tabni dume histin dufnan badden sinjabar arrawli
jarasan ibadaa rabbii keessatti kashlappe garuu histii nambar waahid taarika tokko isiniif haayim hadiithaa miti ana hadiithaa akka wal beenu rahmata rabbiitiin qananii inni narratti qanana yaayu bar galataan isaaf galchamoo nin kafra wallahu aalam warra galataatirraa rabbiin waa godhu yoo kafartees allahan addunyaa cufarra dura isaa lubbuuteetiif kafarte malee qissaa bareedduu takka isin haayim garuu san dura ammasne sallu ala nabi gaafa tokko obboleeyyan kiyya ka islaamaa malaayikaa takkaatu dhufe malaayikaan kun dhufeeti jaalowwan kiyya ka islaamaa gurbaa tokko maal jeeni beetanii maal feetaa waan ati feetu cufaatuun sii godhaa je'in garuu waanin atiif godhu kana ollaa keetiif dachaa lama godheetin isaaf kannaa je'in gurbaanis maal je'in haaya je'in na waliin jirtanii baarakallahu fikum dhufeetiti maal feetaa je'in waa sa'aa akka tiyyaa tana rakishaa mitiiti rooleksiin fadhaa je'in sa'aa bareedduu qaali isaafis habbaa takka ollaa isaatiif habbaa lama kanneef ammas boruntaa isaa dhufe maal feetaa je'in makiinaa ammaan tanaa letestii saniin fadha haa jennu V8 fadhaa je'in isaafis V8 habbaa takka ollaa isaatiif meeqa kanna lama kanneef boruntaa isaa dhufeef maal feetaa je'in obboleeyyan kiyya wanni naan fadhu kubbaaniyaan fadhaa je'in kubbaaniyaa habbaa takka ollaa isaatiif meeqa jechuudha habbaa lama amma gaafa kaan dhufeef gaa maal feetaa jennaan ija takkichaati yanarraa baasii je'in maaliif jennaan ollaa kiyyarraa lama akka baastuufi dhufte gaa eegaa dhufte histiin dhufteen sin jeebar ajallakumullah dhukkuba waan laaftuun sahin akka waliin jenne akka nama ajjeesitu tasi gootu ammas obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhukkubni histiitun dhukkuba orma dabareetii dhukkuba yahudaatii fi dhukkuba nasaaraati tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في العقوبات والطبراني في الأوسط بسند جوده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم وليد أمتك يا ركبني ورد بري إسان تقول أفجرها تاجي شكيد أملت ورد بري ركبني ساني أمتك يا سني تقوى جنان قالوا يا رسول الله صحابان عليهم من الله رضوان يا إرجما الله وما داء الأمم ركبني أرمد بري مالي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم العشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل حتى يكون البغي ثم يكون الحرج أي القتل بعد ذلك شكي أملت ركبني ورد بري أمتك ينتقى يا إرجما الله ركبني أرمد بري مالي جنان إني صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم العشر والبطر همين في قوبا كيسا وسنا بودا والتدابر والللتني دويدا والاتقلودا والتنافس في الدنيا أمس الدنيا تنكيستي والدرقمودا والتباغض أمس والجبودا وكمني أرمد بري مالي أمس تجافا والبخل قرقودوت قرقودان نمني أكا إساني هنجر حتى يكون البغي هم رورون أرقمتوتي eegasi hamma ajjeechaan argamtutti nuun jedhan amaara irra duulu agartanii somaalee irra duultoo adareeyoo oromoo fi oromoo nambar waahidi jee eegaa nuti maal sodaatte sanirraan ta muslimaa nambar waahidi hin jettu ajjeechaa unnamma akka agartu dalagaa godhanneen siin jaabar dalagaa akkamit dabartiif ta ammaa faa ijoollee sooshaal miidiyaatiin sabskraayibii waan hedduu argateef garaa balbala atis banadhuuti irratti hojjedhu gaa adeeroo sabskraayibii hedduu argatta yuutuubar banattee irratti hojjennaan
Allah tuutu oofaa irratti hojjedhu ati maallaqaaf banatte jettee daawaa nuuf hin godhin atis banadhu siif oofu beekamnaan akkamii beekam waan biraatiin mashghuula tahuu dhisne histiimu a'azzakumullah iimaanni keenya laaffannaan sodaan rabbi irraa qabnu xiqqaannaan dantaaf minbara rabbi hee khuxubaa godhaa bar dhukkubni isaa si tuqee hamaa dhukkubni isaa hogguu goddinsa keessa jirta yaada keessa cinqii maaltu fide boo namaaf gammada lubbuu teessan dura tiyyaafillee taniin dhaam namaa gammada jaalowwan kiyya ka islaama amma salaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa gaa tarrisuu hin dandeenyu sa'aa gabaabsuudhaaf jecha wal hadiisu fi sahihi targhiib amma sunana at-tirmidhi san keessatti illee sahih hadiisni kun Zubair ibn al-Awwam الرادف عليه من الله رضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لكمني ورد بريبر إسنت رفتي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتالتي إسنت رفتي سني مال جنة الحسد والبغضاء وانيوفي والجبودا وانيوفي والجبودا هي الحالقة إسنتن همتو راجي لا أقول تحلق الشعر أنكم واهنجو رفنسا همتي ولكن تحلق الدين أكنا عجن دين نماتي نمر همتي ويا قياما ربي بردئتي وحفان سنجاو بوليسو حديث براك ستي استيجتون دلغا غاري أكمي جي إني بيتني أكمي أبوليان كي إبديو چتا أركتي أكم قد منسن akkasi dalagaa gaarii isinir raanyatti jira hadiifni kun sahih targhiib keessa jira hadiifni kunis walladhi nafsi biyadi isa lubbuuti harka isaa jirtuunin kakadhaa jeebar laa tadkhuluuna aljannata hatta tu'minu walaa tu'minu hatta tahabbu afalaa unabbi'ukum bimaa yuthabbitu dhaakum lakum afshu salaama baynakum isa lubbuuti harka isaa jirtuunin kakadhaa jannata hin seentanii hamma amantanitti ammallee iimaana guutuu hin argattanii hamma wal jaanatanitti waan iimaanaa fi jannata isinii sabachiisu isiniif odeessuu hiije isiniin baanaati warri dabare ja'aniin afshu salaama baynakum salaamtaa jidduu keessanitti facaasaa waan histii dhabamsiisu takka isiidha amma salaamtaan tunuu jama'aadhaan ni beekta innaa waa nas'alullaha salaamata wal aafiya hatta gosaanii yooniin siin jeekam jetta tana cuma nuti beeka nama biraa dhiisiin siin jeebaran nuti nambar waahid oromoo muslim nambar waahid ubbaleeso eesta qul qananiisa anta qananiisa garuu nama mu'minaa dhukkubniistii isa hin qabdu yoon isin hin jeekam jetta isan qabdu awoo namni rabbi sodaatu namni iimaanni isaa jabaamo abadan dhukkuba kana karaa hin beeku anaa miti barka jee أنا متكاج أنا مسكين مالين بيك وبليزو أما استكمل صلوا على النبي اسمع على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وفي الكبرى وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وحسنه علامة الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح ترغيب رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد وولدته انقبمني قلبي قبريچا كيست مالت ولدته انقبمني إيمانا في هستين يوكا وانيون قلبي قبريچا مؤمنا كيست ولدته انقبمو إيمانا جبا سنيتو توتو إسر أوركو أبوليين كي akka waliin jenne namni haasidni wal iyaadu billah qadara rabbii nama jaalatu miti inni hogguutuu maal jaa abaluu maaliif arkate ani maaliif hin dhabe abaluu maaliif beekame ani hoo maaliif inni tujjaarate ani maaliif hin miskiinate maaliif inni jaartii gaarii argate ani hoo akkana jaa garuu allahan jalla jalaalu qananii ajaa'ibaati nu cufaatiifuu kannee bar تنال الرسول لك صلوات الله وسلامه عليه قباب سنين والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة أبي هريرة الرادو في حديث نكونيس رضي الله عنه دورا قبرتي قياك إياما واني إراغا فتمو كان نرى سنتك آمك فياسي في نقونه جامي قافتم دورا واني قافتم تجي
hadiisa salaata joo walii waliin dhabdu hadiisa dhiiga joo walii waliin dhabdu hadiisa haqa ollaatti ka joon qananirraa eegaa nuti qaama kee fayyaa siif hin gooneehi bishaan qabbanaawaa akka dheebuu ta'e kuttu siif hin laaffisneehi sin jaan nu cufaatu dhugutti jiru nuti daran warri beeku warra baadiyyaatti arrabaa fi miti karaa dheeraa isaanii deema waan isaanii saniin yeroo hidhatanii akkasi bishaan qabbanaawaa dhugan qananii moo qananii miti namni biraa balla basiira ati ija qabda tun qananii moo qananii miti namni biraa miilaan hin deemu naafa ati miilaan hin deemtu garuu haasidni tana cufaatu hin agaru akkamitti tanuma abaluu sallaalanni dhukkuba kana maaltu fidanii beeytanii isiniif haa gabaabsu asoonis silaa xiqqoo dheertu dhukkuba kana waan irraa nama tuquutu jira histiin tun sababoolee fi haalawwan irraa nama xuuxuutu jira jaalawwan kee islaama sababni guddaan dhukkubni histii kun akka nu tuqa godhu maal inni beeytanii guddaan isaa imaanni lamaa laaffachuu ammallee sodaa rabbiif qabnu jalla jalaalu rabbii xiqqaachuu guyyaa imaanni keenya laaffate guyyaa sodaa rabbiif qabnu jalla jalaalu rabbii irratte guyyaa san dhukkubni kun nu tuqe talammadaa maal irraa dhufti ni beeytanii hubbu duniyaa addunyaa jaalachuu raahii jum'aata dabarees kaanis isinii hime sharrii waa hundaatu addunyaa jaalachuudha waljaa guddina jaalachuu aangoo jaalachuu yeroo san sixuuti ammas maaltu fidanii beeta khoofu tazaahum jaanin sodaa cinqiidha amma fakkeenyaan tolchi akka namni tokko ammaan tana jaartii lama qaba gurbaan tokko jaartii lama qaba jaartiin lamaan jaarsa biratti anaatu tuutu sirra jaalatamtuudha anaatu sirra jaalatamtuudha isaan lamaan wal hasadan akka ilmaan lamaa abbootii isaanii biratti anaatu tuutu abbootii biratti sadarkaa qaba wal hasadan yeroo garii haadhumaa fi abbaatu obboleeyyan lamaan akka wal hasadan godhu intala isaa takkaaf qarshii 50 kanneefiiti gurbaa kaan dhorgata sanirraa ijoolleen waliif himti arrabara abbaan qarshii 50 naa kannee laa akkannin jiru tanaafis qarshii 50 qaaniifis qarshii 50 kannuu qabdu yoo yuunivarsiitii jiraate ammoo yuunivarsiitii keessatti waan hedduutti haajamu akkam mobaayilii isaaf bituun waan jirtu taa'ammaan tanaa ijoollee xixiqqoo cufaafuu bittanii ugaasin waan garii kiisha qoloo yoo gannaqe karaa gubbatti dhaabbatee qoloo guuraa isatti yoo gallaqqiste yeroo san diliin sirra hin jirtu rakkoon sirra hin jirtu garuu oduu as jiru mucaa kee kanaaf qarshii 20 kannitee yoo kana dhoolte ijoollee wal hasadu ati goosisee waan meeqaan isiniin likki jette bar likki jette takbirtaa godhamme mucaa takbirtaan teessanis nama boonsisuu eegalte boo akka nama dirreeda waan hogguutu if keessa jechuun akka nama matarayyeessisee irra jirtutti waa sadiin seemi adoo ta afuraffaa alkibir boonaatu tuutu histii fida namni boonaan nam takka akka isa caalu hin hayyamu hin fadhu tanaafu nama hasadaa histiin hoo akka nu keessaa baatu waan nu goosisu jira histiin tun akka qaama keenya qalbii teenya keessaa baatu waan nu goosisu jira tanaas qarrinfoo teessaniin qabadha yeroo mara du'a yaadachuu yeroo mara yoo du'a yaadanne akka abi dardaan uwaymir ibn yazid al-ansari radiyallahu an wal hadithu akhrajahu al-hafiz abu nu'aym fi al-hilyat al-awliya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a malji gabrichi tokko du'a yaadachuu waa hin heddummeessuu je yoo heddummeessoo gammachuun isaa xiqqaattu malee ammas histiin isaa xiqqaattu malee waa hin taanee je maaliif akka feete beekamaa taatus akka feete horii qabaattus boruntaa isaa addunyaa tanarraa yeroo deemnu khafana mitir sadiitii fi shittoodhaanii addunyaa tana gallakkisnee deemna maaltu fide boo histi du'a yaadachuu yeroo mara talammadaa obboleeyyan kiyya islaamaa maali ni beetanii alqanaa'a namni waan arkate amanfachuu tunis haasida akka hin taane nu gooti namni waanuma qabu sanuma amanfatee sanuma guddifate histiin isan sentu histiin isa hin sentu tasadaffaa lubbuu ofii tana injifachuudha obboleeyyan kiyya maaliin injifanna nama biraa akka jaalattu lubbuu teenya injifachuudha hoggumee kaan nuun jee nama biraa injifachuurra ati lubbuu tee injifannaan nama biraa injifatti waan ati jettu yoo ati itti dalayde
ورب الكعبة نموت أكأت توجد سبه كايون سنجي كم جت لبوا في انجفتشو تافرفا همين يهستي دا بيكودا أكول الجنة ومك همين يسي وجلال صفا يهوداتي تاون سكيسة جبنسا تكينيا ملايكا را جبنسا في أبارسا هواسا كيسا شريف فجا هايا أكمتي ركوبة هستي ترى ولين ولا ديسنو مونيم نيمنا نولين جرتني رقا هايا قطك أما صلوا على النبي واكودانن ساعة نديرت في أماس هنكبتن يون إسن غافت دهنو أما هو چل جتني بر أجرى غربات ديبس علامة ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة كتاب إساء الفوائد جو كيزتي مجلد صدفة فولت إبسديه في أفرطمي جارتي هستي أكن أميني واكودان يوغوني غوني لبوتين يأيغوني دندنيا جي أني أما كتاب إسنيهمي أنيو تلالا سيتو بكتاغا ستيهمي متي garuu akka hin laallanne abdiin qaba yoon isin hin jeekam jettan maaliif tanaas jennuu rabbi jira oromoon waa dheeraa dubbisuu hin dandeessu dheertuu yoo amman tana feesbuuk irratti hadiida barreessite hin dubbisuun inni waan gaggabaabtuu fadha tanaaf ilaal waa kudhan garuu safhaa takka kudhanan tuni خطبة غويا كورن ميتاتي يو چوفا إسي تو ني إبسنا ين أن غباب سيتوما شن إسني آي مومي تدورا أبوليان كيا غروبات كويرو حاسدا كيسان تهو بيتن ني بيتن أماس بيكي نمو بيك ني بيتا يا ربي هستي إسات الرا نتك سيجين يا الله سينين تكفى ما هستي إسات الرا تلمدا أبوليان كيا صدا ربي كباچو ومن يتق الله يجعل له من صدا ربي وسن إسا دبرو دبو بك إني هندبرين أجي هندبرين نما الله صدات جل جلاله وحيوتو أكا صداتو سيقودا وحيو أتي أكا صداتو قد الله أنتك فمو صدا ربي كباچو تصدفا أبسو هستي سنرد وانا akka obsaatiin nama si hassade wanni itti injifattu hin jiru si miidha beeki rorroo si godha waayyuu si godha irratti obsi tanaas obsaas guyyaa biraa waliif himna waan obsuu hin taaneetu jira adeero waan obsuu hin taane jira maallaqa keessi saamanii obsin tuni manaa xummaadha sodaadha tuni obsaa miti naamusa kee tuqame no obboleessoo diinni islaamaa naamusa namaa tiksuu dhufeera ati gabaabdutti obsi ni injifattan ta'afuraffa allah harratti irkaddu waman yatawakkal ala allah fahuwa hasbu namni allah harratti irkate allahan isaaf gayaadha jalla jalaalu isaas eega hin sodaatin tashanaffa obboleeyyan kiyya ka islaama waan nuti hojjanneen dilii nuti hojjanneeni histiin tun nutu hite wama asaabakum min musibatin fabimaa kasabat aydiikum jaami harka keenya waan carraayin tanaafuu maal godhuu qabna istighfaara gama rabbii deebi'u toobaa heddummeessu yeroo san allahan jalla jalaalu irraa nuti isaa kitaaba allaamatu ibnul qayyim alfawaa'id xayyaba allahu tharaa mujallada sadaffaa fuula 346 irratti shanan isinii harkattan histiin guyyaa kam dhabamti ni beetanii guyyaa kam dhabamti mee nama kaardii qarshii 25 taniin bituuf namni isin keessa sahih muslim namni qara'e hin jiru kitaabul fitan maayyii gubbarratti nabi isaan alayhi salaam gaafa dhufu ni dhufa bar iyesus alayhi salaam ni dhufa man dhufu guyyaa san dhabamti guyyaa san namuutu callaa harkatee hatta leencaa fi re'ee cufaatu walis saahibaa miti jawween joollee xiqqoon jawwee wajji taphatti muusha artifishaal masquma guddaa wajjin guyyaa san histiin keessaa baateeti ammas histiin eessan jirre ni beetanii jannata keessan jirre isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu tanaas hadiifuma imaam muslim odeesse seesaa keessatti rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a abii hureera irraa dhufe warri dura cifraan jammaati dura jannata seenuu fuulli isaanii akka halkan 14 leeylatal badri
akkasitti ifaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam warri isaanitti aanu sanii gadi isaan achi keessatti qalbiin isaanii akka qalbii gurbaa tokko irratti taati walaa tabaa'uda baynahum jidduu isaanii wal jibbuun hin jirtu walaa yatahaasaduun ammallee wal waanyuun hin jirtu gurbaan tokko hural eeyni meeqa arkata lama arkataa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam muk dhuka isii mogolee isiitirraa ka mul'atu hural eeyni dhuka isii agartaa bar yoo amman tana nutti fidan bar waan biraati bar ni duutaa baarayde vampaayerii jettee rifat achi ammoo addunyaa biraati masaanuun hin fadhuunis hin jirtu wanaza'anaa maa fi quluubihim min ghillin ikhwaanan alaa sururin mutaqaabiliin histii rabbiin si keessaa baate hural eeynii ta'e wajjiraaha namni furdoosa laalaa arkatee fi kagada arkatees wala hassaduun hin jiru anaatu tuutu qananii keessa jiraa jira ka furdoosaa guddaa sana ati bar inumaahu gurbaa amman tana addunyaa tana kudhan arkatu gurbaa furdoosa arkate anaatu tuutu isarra lahaadha jaa adeeru afaan dirree dawaatin maaliif histiin dhabamtee jirte achitti hin jirreen isin hin jaati rabbiin dhukkuba kanarraa rabbi nu waatisu nama dhukkuba kanaan deemurraa illee rabbi nu waatisu yoo dhugaa qunname rabbiirraa yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaati fi sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuurraayis Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darbuurraayis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffata warratti hojjetu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa qanu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa qanu Allahumma salli wa sallim